questionnaire te kan neya tiang chuanin kan kala enge TIMOTHEA thon khatna bung hnia hianin salvation chungcha nga soyem tirko pola hian TIMOTHEA hena hian ti te chuan apostle Paul hi a sex system ti te hei mi pale meichia in thlarna te anem ti te question kha kan chang ve a ti chuanin meichia te hi mi pa ain enge pathian tan kan hlulo zo kem ti te question kan siam boka chumi baka enge meichia te in cheidan tur ti te ania ti chuanin meichia te hianin Bible thu hi zirtir velo turami kan ni kan zirtir ve ngem ti te khatyang angkha ania te chuna to bera chuanin meichia te hian mi pachunga enge thu nei na kan exercise angem ti te kha kan discussion a khan kan soi hoa kan tin so te hi en dwai lo viawa an discussion a an changkai mema kan discussion te kha ka karon recap zoi nga chan ka mi thi chiang renga ka jok chuk ve me slide thi ka mu cha thelo moment lo she thiam don ya ole tuna chuanin he chapter 2 wa kan topic kan breakdown tanania munthuma kan chena ti chuanin tongchai na zirtir na ti hi chang khata changa chang sari na ania ti chuanin chang ria ta changa chang som pa hi na hi ring tu te nun dan tur ti ania ti chuan chang som pa thuma changa chang som pa nga na hi fashion wanga chandam na meichia te chung chang bi ka soina khania chu kan chen kan study na kan chen sang dan ania ti chuanin pakhatna han en potila tongchai na zirtir na hi tir ko pola hianin che sang aron soya tongchai na hi chinga in aron chen sanga thil dil tongchai na ti te tongchai na shim ti te in tongchai sakna intercession kan tiang khamo khatyang te chuan lom thu soi tongchai na ti te lal te le thu nei tu te ta na tongchai na ti te he kan caution phe chuan kan ti china thakhat ka kar khata hian voi ni ram shwai tu te le enge ram buai te khatyanga wang khan ram shwai tu te ta na tongchai na po kan nei china kha ring tu te na kan ti om reng ania tongchai na tel lo hian in ring tu dik le ring tu chani hi harvia wang tero khang te ha kan discussion a kan soi ho khani ta it's one in pathian Bible kan siar hian lalpa min biak na ni ti kha kan sha changa ti chuan ke ni lalpa kan biak chu kan tongchai na khani ta tir ko pola hian TIMOTHEA hi encourage na sa ma tongchai na sa turin hemi hetiang ko nga hianin caution shwai tu ani na mo ti chuan in Bible chang kan zirna kanon highlight tu chu chang thum na khan chu min chandam tu pathian ngain atha in alom tla kani atia chuwang chuanin kan zawai hian voinia po puitling te po tongchai na hianin hetiang ang hian enlo ma kan son zelanga enlo thei top tongchai na hianin ma kan la zel don ya ti kha karon soi kan caution phei chu shilngai lo tura ka nga kan tongchai na sa in ka sia a lo alomom ka ti hetiang caution kan ni te po hi mo ole tuna chenti na kan kalenga ring tu te nun dan turti nia chuanin ring tu mi pa enton tla ka nun tur ti hi kan thupui pakhatania thil pakhat karon soidu chu kan lo study ve na se me kan zirtir don hian mo zirtir tu te kha TIMOTHEA hi Ephesians ko shana rongbol tu nin ka sha he pastor wale pathian thu thiam theologians te kan nga to na he kan pastor te purino mate po no ma kan lo soi dik lo ni chuanin en lo min lo enge min lo shilenga ma se kan zirna chuanin pastor ania TIMOTHEA hi pastor no pangtakania a caution en kollaya khanin enge mo har satna meichia te le mi pa te a khan har satna in anglo an nei ni in kan sha a chumi wanga hetiang thuron soi hin hi in kan sheboka mi pa enton tlak anun tur ti hi kan han cover ma sapotanga ti chuanin heta changria na khan mi pa ho chu muntina kuthiang him pharin thinrim lo le in ya lovin tongchai sela ka duani ti khater ko pola hian soyani chuwang chuanin mi pa te hi pathian hian in siam ro puya korina te po hana azia ka tir ko pola tho hian me chelu chu mi palu chu Krista ti te po khalo ziak to ta me cha chu mi pa
parts achanga siam kan nia chumi wang chuanin kan ro pui lo bi kem kan ti chuan kan ro pui lo bi lova pathian siam ve kan nia maro chu mi pa te hi leader tura pathian ina tira changa designate an ni wangin an identity and shat chuan thil ro pui tak tak pathian ram tan hanan lati the ni ti hi kadin shat hi poimo em ma chu wang chuanin mi pa te hianin kan ni na kan shat poimo a me chia te poi han kan ni na kan role kan shat hi poimo em ani le chuanin an ko shana hianin har sat na mi pa te hianin enge leadership role an la chalo nge kan shathiam lo khatyang nga khanin an lo tirko pola hianin I encourage na sa hetyang ang lampagat kuthyang thim phara chong chaya mi te tana me chetan te le an tu le fa te le mi tin reng tana en ton tlak ni turin a foi na sa ani it's one in chen hina chuan ring tu me chha te om dan tur ti hi kan han ziak le kan han soi ho lenga it's one in tu na chuan in Nechina kan questionnaire karon suyang khan me chia te hi culture sang awang te po in cheina hi dang chi sang in om theita midum kha te chwani an sam hi manage nan hianin an phiar te ngai chinta suk te harta te chwanin ke ni Mizo wa te chwan puan bi te kha moye mem chinta Mizoram ko shana chwan le Burma rama Mizo ko shana te poni se khatyang khachwanin in khom na puan bi hi ati nge tura ti te ni ta amai ro chu sap ko shana puan va bi very ngoti langin meaning kha chuang lova chu kanom na azir khan cultural appropriation te po kha ati thenga khatyang ang khanin kanin adjust turania this one in Timothy te ko shan bi ka hian han soi don ta ilangin an meichia te kha an lo in cheina salu tuk te poni me thia pathian thu a in cheina kha tui kep lung tinge man to tak te in bel lovin ti te kharon soita an thom no in cheina te pok hanin an lo ti turuma ma poni me thia pathian thu a in cheina an ngai poi mo poni me thia fashion show ngai in khom na kha an lo manga ni du mela ma se ke ni chu kan ni lo wa chu wang chana lo ka tia chu wang chuanin me chia te tan po mi patan po ni thonga kan soi du ber chu conclusion atan chuan hemi topic a chuanin modesty enge a om tok a moi tok hi om ta ka in chei dana wanga mi ka ti thluk don ai chuanin panga ka ti lo ngam kha ngai me ni chu in cheina po ka enge self expression te hi pathian hana phale me mang ti hi kan ringa amai ro chu in cheidan utsuak lu tuka wanga midang mit kham le mi titlu thei kan ni ai chuanin mi titlu lova mi in pathian thuan ngai thak theina turzoka simplicity le modesty kan in chei thiam kha apoi mo don mani me chia te tan po mi patan po ani veka chu karon soile dua kan ko shan tan jona apply chuang lawa mi chu ma sengin Christian community a hi poi mo mani ti kha karon soile lok dua this one in a khai khom na hi en lo childbearing of anga chandam na tikhania conclusion hi ke mangkaron siam lovanga conclusion siam tur hian kan president nula Zairemmawii karon somang rose kalome Avaro puive chalaite nula tlangvalte ka atanga pathian ming puan chwa anzirtir theshim kha aro pui kati ni personally in ta hianin aron soi nol to ak hanin kadu ayan man mo ma ngai thangnom ka lo tilu tuka midang te enge ka shelova I khai khom hi uluk tevin ta hianin pathian thuruk in phum om ema chuwang chan voina hianin lok le zwal tumang uti khami puite karon in som masadua I chapter 1 le chapter 2 kha chapter 2 verse som panina theng khamiron zirtir to a khai khomna a hian verse som pathum na
atanga som pangana ani dona ni khata khanin tlemin I karon recap lokanga zirtirna diklo chi sang sang bung khata khan aron soya khata khan a goal ber chu tirgo polo goal ber chu Krista I swa tho pathian thu a khan an in ngatem ti na khani a chuanin ni china chapter 2 nora Sabina ron zirtira khan in chaina te kha aron soya khata khan I karil ro lo om chu khang hun lai chau khan lo ni lo vo ina hianin kan apply thei veka keima nuna po mi puita nuna po hian ani theya a chan chu I pon lam lan dan na ri ngot kan chet dan le kan om dana pathian kan choi moi si lo chuan kha tir ko polan aron focus berani a abik takin meichia te chu until ti thatin choi moi ni ro se ti a meichia pathian ngai sak in ti te chu in phu tokin in chei sela ati a chuwang chan kan thil ti that le kan nuna lalpa alan hian chu kan moi na tak ani ti kha aron point out chang kha te ha karon recap lok du ani chuan a to ba hianin chang som pathum le som panga chang som pathuma hian adama chu siam masak ania chu mi hnu a evi chu siam ania tia chuan adama chu bumina om lova meichia ero chu bumina oma bo chiat na a atluta a tia bo chiat na a an tluta a tilowa bo chiat na a atlu tia meichia kha aron blame de oleka chang som pangana hi ka da thadona heta hen evi le damaron soewang hian Genesis kan kalangaya Genesis bung ni hi han enila kan Bible study a khanin kan soi to a I voina hen karon soi vele du chu pathian khanin adam a chau asiam lai khan he da Genesis bung ni chang som panga som paruka khan pathianin adam hne na khan engtin nge ti chuan chang som panga na chuanin eden huana chuan a en kol le a veng turin ada a atia khata khan mishing om chun chu adam a chau kha la nia pathian khan evi siam ma hawa tang khan adam hne na khan ti tur le ti lo tur kha ashila chang som parukna a chon huana thin ting reng ra te chu I du ini ei thei a chia le a tha hriat na thing ra ero hi chu I ei tur ani lo I ei chuan I ei ni la in I thing ei tur ani ti khan pathianin adam hne na khan do and don'ts ti lo tur kha pathianin lo shil sa vek to ani evi hi meichia hi khoyang e siam ti chuan he ta chang som ni pakhat na a adam na ru kha ala a chuan meichia chu chang som ni pani na a chau khan siam ani khata khan tle makaron soi zau du chu pathian hianin evi asiam nu khan adama laka tanga asiam nu khan pathianin meichia hne na khanin ti lo tur kha awashil le kha kan hu to lova chuwang chuanin I ngai ruat dana chuanin adama hne la pathiaina ashil kha pathianin adama kha ring to kani anu pui kha a en kol tur le anu pui chau pon rewin huan pum pui kha en kol turin pathianin he ta chang som panga thu lo pedei to a chuwang chuanin engwang he ta rule kha ron kal khan ka in ngai ka ngai to na chon engwang e rule khan adam kha direct in avati lawa evi kher kha ava e bum kan ti chon rule chu pathianin a soya ran sa tin renga fing vervek ber atia chuwang na a fin dan kha a fing phakar vervek thiam ema chuwang chon adam direct ka avakal lo karin na chan chu adam chon pathian ne na changa direct ka thudong ani awang khan adama avati ngot khachon I pathian na phallo alo ti don mei theya chuwang chon abum tu thei don lo ti a in rin wang ani ang chu evi kha ava evi hela khanin pathian thu tak kha dot angin a twista khata khanin abum da ma se anu puya bum thei chuan a pasal po kha ti khanin bumin lo om ta khata han in hial na chu in hial na chu I soi kan tum lawanga ama ero chu engpo ni se bum na an lo tuta ma se ta hen poimo ka ti chu pathia evi kha rule in abum atia khata han pathianin tunge a blame ti chon meichia kha a blame nya lawa adama kha he ta chang thum bung thum na kan chel chon Genesis bung thum na kan thai chon pathianin adam ha khoya nge I om awati ta dei ni chuwang chon pathianin thei ra ei lo tura ka ti che kha I ayami eti in ayami ati mya lawa I ayami eti pathianin a chan chu pathianin en kol tura ati
huan eden huan enkol le veng thatura ti annu lama pathia na enkol tura ati kha a responsibility kha khata khanin a hlau tak awang khan pathia ni na buma an omto nu khan I pathia ni na aron point ta ka chu adama kha pathia in aron blame khoya nge ei lo tur ka ti cha kha I ayami aron ti ta chatani chu ta cha poimo ka ti em I ngai to na aron kal thui em chung kwa aponi se fa te hi nu te enkol tura tan ringota I da hi a thaberangem o ti te kha ke chu karan ngai to a pathianin fa te an fel lo wang le nu pui te om thalo wang hian pathianin I pa te hi aron blame angem o te hi katia engwangin nge enkol tura ta na I fa le inu pui te ka pe khi enga I enkol that lo te hi min ti ang ti hi a lo om ka ti a chu wang chuanin pathianina authority apek hum him turatana nupuite fate hum him turatana pathain apekhi mipa pate anni ti kha karon soi chiang le duwa chuta chuanin atop ka kalma yanga heta hanin chang som pangana khanin TIMOTHEA bung ni chang som pangana khanin enge ti chuan fashion karon soya nima sela rinna le mangai na le thiang limna le rinna feltak rinna nain lena om fo chuan fashion awangin chandamin an omang ti khania khata hanin bo chian na a khan an pahni ni in kluto in pathian le mishing in kar kha lo cheto po nima sela heta hen pathia ina chandam na redemption aron siam hi aro pui ka ti ema eden huana khan rulin meichia kha meichia mangin pathian ena inkar kha tichia in bum thukin lo omma se generation ron kal zela pathian chon adama kha a blame takna a mishing ron kal zel khanin meichia kha an curse ni mo meichia kha mo pu clear kha ani char ta ni ron kal meichia wang ti hlir kha ron ni ta ni ma sengin pathian na thoreng reng kan en jon aya thazok greater aya thazok ka pathian aron ti chu eden huana setanana meichia aron bum thuk na a tak khan meichia kal tang vek khan fapa iswa krista khovel chandam tu ka pathian aron buat sailea chuwang chuanin kha pathian thil tumani meichia awangin bochia na khalo om angin langma se khami meichia atang vek khan khovel chandam tu alo piang le kha pathian thil tum ani a chuta chuan kan zir thei tur chu kan nuna hian kan chaklo na awang le kan tharau alo chau changa setana min beina min bum na te kan lo do zo lova kan lo tluk chang a om pon kha kan tluk na aya na sajok le thazok khan pathian chuan a chandam na in I kha kan tluk na ai khan kan thole na tur hi pathianin a ro pui pon chona tan enge kan nuna na khatyangin a thok thina ni ti kha karon soi thei ni mero se chu Bible study TIMOTHEA bung khat bung ni kan zir karon recap thei ta ni mero se thu kan soi tel pan kan za ta ma min som sak ro se kalome